tubahaye ikaze ku Ibendera TV nkuko mumaze kubimenyera nitwa na Cretine Rushwa tubategurira ibintu bitandukanye kandi binyuranye tukizera ko biba anezeza ku rundi ruhande ariko kandi twizera yuko binagira ubutumwa bibasigira. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho inkuru idasanzwe, ni inkuru y'akababaro ariko kandi ni inkuru itangaje mu mateka. Umutoza yapfuye azira kwishimira intsinzi y'ikipe ye ubwo yatsindaga igitego. Sezerano za televiziyo zikuzanira ama-interview adasobanutse ngo harimo ibishegu n'ibindi byose. Sezera ibyo byose kuko Ibendera TV iyi ni isakaza amashusho, ikaba televiziyo ikorera kuri YouTube ikuzana ibiganiro byose bishoboka. Ibendera TV nyaruka udasanga abandi bamaje kugerayo bakagutanga iby'ubwenge, ibiganiro hirya no hino, abahanzi ndetse na comedy, ibiganiro ama-interview ndetse kandi uragera usanga n'ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni kugerayo gusa andikamo Ibendera TV maze ukora subscribe, like na comment, ukomeze unezezwe na byinshi bashyiraho kuri Ibendera TV. Ibendera TV ihuriro ry'ibiganiro by'ubwenge, abanyamakuru bujuje ubumenyi. Mu gihugu cya Misiri umutoza mukuru w'ikipe ya El Magdi Sport Club iri mu cyiciro cya kabiri cya shampiyona y'umupira w'amaguru muri iki gihugu cya Misiri uzwi nka Adam El Sedari yapfuye ubwo yishimiraga igitego cy'intsinzi y'ikipe ye. Iyi mpanuka cyangwa se ibi byago byabaye tariki 2 Ukuboza muri uyu mwaka w'2021 ubwo El Magdi yari imaze gutsinda Azira igitego cy'intsinzi mu minota y'inyongera, dore ko mu minota 90 yose y'umukino yari yarangiye amakipe yose anganya ubusa ku busa. Iki gitego rero cyanabaye intandaro y'urupfu rw'uyu mutoza, cyatumye apfa ashiramo umwuka, dore ko yishimiraga iki gitego nyuma y'uko umutima waje guhagarara maze uyu mutoza akikubita hasi. Akimara kwikubita hasi ntabwo byahise bimenyekana ko yashizemo umwuka, ahubwo hahise hitabazwa ubutabazi bwihuta maze ajyanwa kwa muganga, ariko ntabwo byaje kugira icyo bitanga. Imbangukiragutabara yahise yihutana uyu mutoza imukuye kuri stade imujyana ku ivuriro rya Alexandria. Akigezwayo basanze yamaze kwitaba Imana. Ibitangazamakuru byo mu gihugu cya Misiri bivuga ko Adamu ataratangira gutoza yamaze igihe kinini akinira ikipe ya Siramiria Sport Club iri muri shampiyona y'icyiciro cya mbere, aho yaje kwifasha gutwara ibikombe bya shampiyona n'iby'igihugu bigiye bitandukanye. Mu gihugu cya Misiri ni kimwe mu bihugu aho abantu bazwiho gukunda umupira ku rwego rwo hejuru muri Afurika, aho abantu benshi bakunze kugaragaza imbaraga zikomeye kandi z'umurengera mu gufana. Gusa ku ruhande rw'abatoza uyu akaba ari we ubaye uwa mbere witabye Imana azira kwishimira ku gipimo kirenze cyane igitego cy'intsinzi y'ikipe ye. Ababireberaga hafi bavuga yuko iyi ntsinzi ari ingirakamaro kuri iyi kipe kubera yuko ngo byendaga kuyihesha amanota ayiganisha aheza no gutera intambwe nziza muri iki cyiciro cya shampiyona, ndetse ngo bikaba byazanayihesha amahirwe yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Nyakwigendera wamaze gushiramwo umwuka, nubwo intandaro y'urupfu rwe ivugwa ko yaba ari uburyo yishimiyemo intsinzi y'ikipe ye ku rugero rwo hejuru, ariko hari n'abavuga ko yaba yarasanzwe afite ikibazo cy'indwara y'umutima
bikaba bitari ibizwi. Gusa hakaba hagitegerejwe ibisubizo bizatangwa n'abaganga nka raporo ya nyuma yo kwemeza burundu icyaba cyahitanye uyu mutoza, niba yaba yazize gufana birenze cyangwa niba yaba yazize uburwayi yaba yari asanzwe afite mu mubiri we bw'umutima. Ntabwo bisanzwe. Kugeza ubu ngubu uyu mutoza bigaragara yuko yari akiri mutoya, nubwo hatagaragazwa niba yari afite abana, gusa ikivugwa ni uko yaba ngo yari afite umudamu. Bikaba bivugwa yuko akimara gushira mu mwuka abakunzi b'umupira w'amaguru haba mu gihugu cya Misiri, muri Afurika n'ahandi hose bakomeje kugenda bababazwa n'iyi nkuru, ari nako bafata umuryango w'uyu mutoza mu mugongo. Bamwe bakomeje kugenda bavuga amagambo akomeye yo kwihanganisha umuryango w'uyu umutoza wamaze kwitaba Imana, gusa ariko bikomeje kugenda bibabaza abenshi barimo n'abakinnyi b'uyu mutoza yatozaga. Ntabwo ari inkuru yoroshye, ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, ariko kandi ubuzima bwo mu isi ni ukwihangana. Reka mbashimire cyane nyuma yo kubagezaho iyi nkuru. Njye nitwa na Nirishwa, aha ni ku Ibendera TV. Ndakwibutsa aho dukurikiye gukora like, share ndetse na subscribe. Iyi nkuru n'izindi zose tubagezaho turabasaba kuzisangiza abandi kugira ngo twese dukomeze dusangire amakuru anyuranye tubategurira tukanabagezaho ku Ibendera TV. Turabishimira kandi turabifuriza gukomeza kugubwa neza mu mwese aho muri hirya no hino, abari mu Rwanda, abari muri Afurika no hirya yarwo. Tubifurije rero kugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde. Njye na Nirishwa, amakuru ku Ibendera TV na aho ubutaha.